Zdravo, moje ime je Ivana. Dobrodošli na VR Akademiju 2. Jedan od problema sa kojima se e-commerce preduzetništvo suočava je prisustvo posrednika u procesu kupovine. Za mnogi kreativce koji su napravili sopstveni biznis, novac mora da prođe preko finansijskih institucija ili sistema plaćanja pre nego što dođu u džep vlasnika biznisa, pri čemu se gubi određena količina finansija. Blockchain kao decentralizovana tehnologija pruža priliku da se proces kupovine poboljša i da se izbegne potreba za posrednikom. Iako je korišćenje blockchaina za vlasnike malih biznisa i dalje neizvesna, vlasnici velikih kompanija već razmatraju kako mogu da ga implementiraju. Smatra se da će decentralizovane tehnologije napraviti pravu revoluciju u poslovanju, posebno kada je u pitanju e-commerce. Sa podacima koji su bezbedno sačuvani na blockchainu, ponude i specijalni programi mogu se izdavati automatski na osnovu istorije kupovine koja je sačuvana. Vizualni sadržaj poput fotografija na mnogim prodajnim platformama ne pripadaju vlasnicima biznisa, nego samoj e-commerce platformi. Blockchain, međutim, omogućava da se ta priča okrene u korist vlasnika prodavnice. Ne zna se tačno kada će doći do masovne implementacije Web 3.0 tehnologije unutar e-commerce-a, međutim, već danas postoje Web 3.0 aplikacije koje se koriste preko kojih možemo nazreti deo benefita koji će decentralizacija doneti. Problem prisustva posrednika u e-commerce biznisima ne deluje više toliko nerešivo. Budućnost e-commerce je uzbudljiva i sasvim izvesno značajna u rešavanju problema sa kojima se mnogi trenutno suočavaju. Ostanite informisani kada su u pitanju noviteti u svetu e-commerce-a i otvoreni za promene koje bi decentralizovane tehnologije mogle u budućnosti da donesu kada je vođenje biznisa u pitanju.